Cerahkan tingkap. Yes. Jarana sampun cuma wisa inggih atur ningayang titiang sane mangkin kewentenan ajak-ajakan imudulare tur yarane sampun cuma wis makto sami ya. buka aduh satu sendiri Kewentenan yarane punika wenten sawetara yen wilang-wilangin punika maka sami wenten akeh nyane satu sendiri ya. magentu maka Tur kawentenan jarane punika wenten sane megente rauhing taler kekasuran. masih magong seng sami Asa punika naler wenten punika ngeraris pepayasane punika wenten sane megong seng kekasuran punika maka sami jarane punika. pagreh pat dopajri inggih rian tukan jarane punika wenten sane luh wenten sane muani talar punika kemawinan binal jarane punika sami pada pagereh sagrahan yolu maku sane ayat sane mangkin ri sesampune jangkep puniki pangilene raris memargi menjalan punika jarane sahotaler keiring oleh para pangenaliannya punika he modalare tong Dewa Ratu Agung imudulare ngataka bisa do mecapel topi makaco selem woi sade aeng lagaknya nih imudulare woi ajak
ayang raris risadu kala mejalan punike maka sami ajak-ajakan Imudulare be tong Dewa Ratu Agung jeung peragat girang punike mabaris punike maka sami ya. Sampun rawuh di Tanjung Sekar mararian. Inggih nenten baosang ri sepanjang pemargan yarane punika saha kairing oleh Dani Imudulare beuh tur maosana sampun napak di Tanjung Sekar. Rare semangat jaga mulia Inggih dari sesampune sampun taler napak kiri kering Tanjung Sekar tur nemakeun jeung sami segerakan punika menjalan punika kegenah umah jeredukuh ya. Ajak-ajakan anis wantah puput sekadiasa punika mungwing parisolah nyani ajak-ajakan Imudulare jeung peragat punika mulian punika kepekarangan jeredukuh. Sada Inggih atur ningayang raris nemangkeun risadu kala punika kawentenan jeredukuh punika sedek punika di jumah nyanyinya dan lawatnya pati tong Dewa Ratu Agung ri kanyekan punika mino kadi jeredukuh punika ngantenan kawentenan Imudulare sareng akeh beuh saha teng kejup gegesuan pesan sanemakeun saha menjaga cai gede wau parapti itu kene yang gede tuh marut tekeun itu gitu gede ya. Imudulare sok mahur Inggih
Risa sampuni asapunika pitaken jerduku ketur mawa sane ayat sane mangkin digelis kecawis oleh Dane Mudolara. Sing wow prapta Manut sekadi waos gurune mare nah tiang puniki mare pesan puniki guru ra teke lamunang jani. aduh kok emas ngucap Bisa sampune mandek mina kadi penyaur Dane Mudolara dur wasuannya digelis sane mangkin jerudukuh waktu mah baosang. Batang neneknya pada Nah tuh kini nyen gede nih, gede aja liu teko mai nyen paden nih. Tuh tegarang raosang karep teken guru, apa guru tahu.